Poštovani predstavnici medija, dobar dan vam želim u ime svih članova Srpske napredne stranke. Saradnja sa medijima na prvom nam je mestu do sada i ne vidim nijedan razlog da tako neće biti i u narednom periodu. Kao što ste već preneli u vašim izveštajima, u prisustvu dva ministra, dva potpredsednika Srpske napredne stranke, profesora doktora Zorana Mihajlović i gospodina Bratislava Gašića, prošle nedelje pušten je u promet deo puta prema Brusu. Uspeh vredan pažnje, utoliko pre jer je početna vrednost projekta bila 260 miliona dinara, ali uz mere štednje i racionalno korišćenje sredstava, deonica je završena sa 200 miliona, što je, možemo primetiti, primetna ušteda. Takođe, najavljeno je da će se nastaviti sa radom na dovršavanju zgrada u naselju Kodisa, gde će mnogi pripadnici Vojske Srbije dobiti krov nad glavom. Da podsjetim, dolazak Tatre, češke firme, kao strateškog partnera u 14. oktobar, još izvesniji nakon razgovora premijera Srbije i Češke republike. U proteklom periodu bilo je aktivnosti, kako mi u Srpskoj naprednoj stranci volimo da kažemo, aktivnosti na terenu. Naravno, da nam je to misija koju smo prihvatili nakon izbora i na tome radimo. Urađeno je dosta, pokrenulo se sa mrtve tačke. Mnoge neuralgične tačke naših sugrađana i seoskih i prigradskih delova opštine postale su prioriteti stranke, ali i predstavnika nadležnih organa, opet inicijativu naše stranke. Trebalo bi spomenuti da se trudimo da podržimo isprovođenje kulturnih manifestacija, naročito oni koje se dešavaju baš na seoskom području. Podlačim Padeški kladenac, koji je ove godine jubileran, 30. po redu, Zvezdano zdravljenje, u Globoderu Dani Radojke i Tineta ili ti čuvenije Radojkino kolo. To je samo deo manifestacija koje će Srpska napredna stranka podržavati jer promovišu vrednosti koje su se, nažalost, u proteklom periodu izgubile, a unapređuju kvalitet života na seoskim područjima. Pomenimo i koncert Ologica iz Rusije u Kruševačkom pozorištu, kao nastavak saradnje Rusije i Srbije nakon održanog festivala pravoslavnog filma. Svedoci smo svi, mi zajedno, da modern način života donosi određenu vrstu otuđenja. Upravo je to proizvelo da mnogi u našoj okolini teško žive, tako i porodica Dogančić-Kosić iz Kruševca. Na inicijativu Bratislava Gašića, ministra odbrane i potpredsednika Srpske napredne stranke, a pre svega sugrađanina pomenute porodice, opštinski odbor Srpske napredne stranke pomoći će u zbrinjavanju ove nesrećne porodice. Porodica će dobiti novu kuću, novo pokućstvo i povratiti nadu u dobre namere ljudi. Gradnja je u toku, a kraj radova očekuje se do 1. novembra. U nedelju, Bratislav Gašić obišao je radove na akumulaciji na Jastrevcu. Jezero je očišćeno od nanosa mulja, pripremljene su 2 plaže i ovih dana se očekuje da voda popuni prostor, tako da će Jastrevac već iduće godine biti pored zimske i u letnjoj turističkoj ponudi. Naravno, turistička organizacija našeg grada osmislit će različite performanse koji će sasvim sigurno privući turiste na najšumovitiju planinu Balkana. Srpska napredna stranka sa svojim aktivistima sprovodi aktivnosti i na gradskom području, pa tako mesni odbor Lazarica u saradnji sa mesnom zajednicom radi na uređenju prostora ispred škole, na uređenju parka i same mesne zajednice. Mesni odbor Centar takođe u saradnji sa mesnom zajednicom ne zaostaje svojim delovanjem, pa isto tako rade na uređenju prostora i betonaži trotoara. Savet za komunalne delatnosti i dalje radi. Podignut je letnjikovac u prvoj mesnoj zajednici i više sličnih na Bagdali. U te 2 mesne zajednice aktivisti naše stranke očistili su terene gde se najmlađi igraju od raznog otpada nesavesnih šetača. Česma pored puta u Kukljinu povratila je svoj nekadašnji izgled zaslugom ovog saveta. Radi se na još 2 u Vresnom polju, što je, da napomenem, izuzetna saradnja Trstenika i Kruševca. 1. septembar je, kao što znamo, dan polaska u školu i mnogi mališani taj dan prihvataju kao svojevrsni praznik. Skoro svi u našem gradu imaju uslove da im roditelji obezbede pribor, ali ljudi dobre volje obezbedili su pribor za prvake, pripadnike romske populacije, uz podršku Srpske napredne stranke. Ne moram da kažem da su i roditelji i deca bili veoma srećni. Za sam kraj konferencije osvrnula bih se na situaciju vršnjačkog nasilja
Svi smo svedoci toga, nažalost, putem interneta i društvenih mreža. Vršnjačko nasilje kao takvo definitivno jeste problem i vrlo teško ga je suzbiti ako ne postoji saradnja među roditeljima, decom i profesorima, kao i samom lokalnom zajednicom. Moramo delovati na svest dece, na svest roditelja i profesora, a kad ovo kažem, mislim pre svega da to bude bez stranačkih obeležja.